أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami memohon padamu dengan hati yang penuh harap dan duka, mengenang saudara-saudara kami yang menjadi korban tsunami Aceh 2004 silam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, lapangkanlah kubur mereka, dan tempatkanlah mereka di sisimu yang paling mulia. Jadikanlah mereka sebagai hamba-hambamu yang syahid, yang memperoleh kasih sayang dan rahmat-Mu. Ya Rabbana, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan, agar mereka dapat menjalani hidup dengan keteguhan iman dan harapan. Jadikanlah musibah ini sebagai pengingat bagi kami semua untuk senantiasa mendekatkan diri kepadamu dan saling membantu dalam kebaikan. Ya Allah, berikanlah keberkahan dan perlindungan bagi masyarakat Aceh yang telah bangkit dari ujian ini. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada negeri kami agar selalu damai, makmur dan berada dalam naungan ridha-Mu. Rabbana, jadikanlah musibah ini sebagai pelajaran berharga bagi umat manusia, agar kami semua senantiasa mengingat betapa kecilnya kami di hadapan kekuasaan-Mu. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.